Zınanın katusu emne dese, dayım bolğan zina deydi. Dayım bolğan zinаны kanday dese, insan ayalına kulak berip alıp, dağın jaşay bergen, al bu katu zinalarının birösü deydi. Belki zinadan kulağın külösü katılak deydi, köçeden soyguluktanlar. Ne için dese, sebep bu özünün bir söz menen, Allah'ın bir sözü menen adallığa ayalını bir söz menen alam kılıp aldı dağın, anan Kudaydın dinini çetke kakıp durup, dağın bu Kudaydın dinini talap düşkönden keyin ajıraştı oda da Kudaydalar dinini. Ayem buna uşun neseni çetke kakıp jaşap жүрgöndüğü için, bunun hükümü, bunun külösü öte çoğun deydi. Bunun kusuru dağın var bileydi. Bunun kusuru, bunun ziyanı, mındayça aytkanda bizdin tilmeni түшүндүргөндө, bunun kasapati bala çakaga da tiyip kalışı mümkün. Baldarыбыздын kээде майып болуп калышы, ошол сыяктуу бир нерселерде мына ушунун дагы себеби болуп калышы мүмкүн кээде. Ошон үчүн талак айтылгандан кийин кокус айтылып калса, жашаш үмүт болгон болсо, ишеничтүү бир алымга барып чечмей сайын ал нерсеге өзүңүздөр фатва бербеңиздер. Талак айтылды, болду. Төшөктү ажыратып, төшөк сөзсүз түрдө ажыралсын. Бирге жашап жүрө бербеңиздер. Tez бардык ишиңизди токтотуп, бүт бардык жашоо үй бүлө керек болсо, бала чака керек болсо, эң биринчи молдонун алдына барып, мына ошол маселеңиздерди тактап алыңыз.